Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бұл сабақта Ал-Ихлас сүресіні тура оқудан үйренеміз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қул хуаллаху ахад. Аллахус самад. Лам ялид ва лам юлад. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Birinci ayette kul sözünde qof tıvışın жоны оқышуыз керек. Kul. Бұл tıvыш біздің қырғыз тілде дағы бар. Мысалы, қыш деген сөзде дағы мына ушул qof tıвышы келеді. Егерде біз qof tıвышын орнына каф tıвышын оқып қойсақ, ана сөздің мәнісі өзгеріп кетеді. Бұл аяттың мәнісі айтыңыз Аллах жалғыз. Егерде біз кул деп қойсақ, анда айтыңыз емес, бәлкім жеңіз деген тура емес мәні шығып қалады. Мына ошондуктан qof tıвышыны туура чыгарышыбыз керек. Андан кийин кул сөзүндөгү лам tıвышын ичке айтабыз. Кул, кул. Жон окулуп калган каталарда кездешет. Мисалы, кул, кул. Туурасы кул. Кийинки сөз хуаллаху. Аллах сөзүн айтканда эки аракет өлчөмдө созуп айтабыз. Хуаллаху. Ахад сөзүн айтканда хамза tıвышын чыгарабыз. Хамза tıвышы алкымдын эң төмөнөн чыгат. Андан кейін ха tıвышы алқымдың тақ ортасынан шығады. Ахады, ахады. Жана сөздің аяғында дал tıвышыны титретебиз. Ахады, ахады. Эгерде титиребесе, анда бұл tıвышы дал эмес, балким та tıвышына окшоп калат. Мисалы, ахад, ахад. Ошондуктан титиретип айтабыз. Кийинки аят Аллахус самад. Аллах сөзін айтқанда эки аракет өлчөмдө созуп айтабыз. Аллаху. Ал эми ас-самад сөзүн айтканда сот tıвышыны жоон окуйбуз. Ас-самад, ас-самад. Сот tıвышында ышкырык сыфаты бар. Бир аз ышкырык чыгарабыз. Аллахус самад. Жана аягында дал tıвышыны титиретип айтабыз. Ас-самад. Аллахус самад. Кийинки аят. Лам ялид ва лам юлад. Бұл аятта эки лам сөзү келет. Бұл сөздөрдө лам tıвышыны ичке окушубуз керек. Лам ялид ва лам юлад. Лам. Кээ бир учурларда бул лам жоон окулуп калгандагы каталар кездешет. Мисалы, лам ялид ва лам юлад. Туурасы ламды ичке окуйбуз. Ал эми ялид сөзүндөгү лам tıвышына касраны ачык чыгарабыз. Касра астыңкы эренде жайганда жакшы чыгат. Лам ялид, ялид. Жана дал tıвышын титиретебиз. Ялид. Ал эми юлад сөзүндө созулуучу вау tıвышы бар. Эки аракет өлчөмдө созуп айтабыз. Юлад, юлад. Жана аягында далды титиретебиз. Юлад. Лам ялид ва лам юлад. Кийинки аят. Валам якун лаху куфуан ахад. Валам деп айтканда, жогоруда айткандай лам tıвышыны ичке окуйбуз. Якун лаху сөзүндө якун сөзүнүн нун tıвышын лаху сөзүнүн ламына киргизип, эки лам менен окуйбуз. Якун лаху, якун лаху. Ал эми куфуан сөзүн айтканда домаларга көңүл бурабыз. Дома эринде куш кулу менен жакшы чыгат. Мисалы, куфуан. Куфуан. Ал эми ахад сөзүнүн окулушу жогоруда айтылды. Эми сабактын акырында дагы бир жолу Ихлас сүрөсүнүн туура окулушун окуп берем. Кул хуаллаху ахад. Аллахус самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Садакаллахул азим. Аллах таала бардыгыбызга Кур'ани Каримди тажвид менен окуганга мүмкүнчүлүк берсин.